Nanya po nga latale Bapak Ibu sekalian, onrumelo na mitamana ng atan na makanja, nakibuara ng syariah o ko agamata, sebelum ipigo perintah na riasang sampajang, dianjurkan untuk azan. Untuk agar paperingerang. Itu Bapak Ibu. Iperingerangi lagi tawe belum tentu meringerang. Iperingkelingai lagi tawe belum tentu nang kelinga. Tapi rata-rata je nang kelinga mo takut bangi deh. Ya. Pak matanre mo coronge, tanre mo manarai, nang kelinga tawe. Tetapi aga Pak, ang kecil di masalah. Magai Pak, nasaba si dimi pangoli, de na si sambu pangoli ya. Pak bang itu ngami mangoli. Ya. Tapi ini mangkelinge bang, de tu mangoli de. De tu mangoli yang kelinga bawa mi. Magiro pele kunundang itelo butinge sesele bali boleh tanai angka gundangan mo koyano. Me ko galau tu lau. Maka agar hukumnya. Ya. Tapi banyak tahu kau masih hei, manguli ni kita kau masih itu lau naga. Maka merong. Ya. Oko ni monroh kesadarannya Bapak Ibu sekalian. Magai nasaba meloki si pas salama. Meloki si pitang lalam madeceng. Meloki padat lolongan ni decen na lino docen na akhirat Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sitina jasi pataraka tan ra'sukuru kamarajata. Risa raja kuasana pong Allahu Ta'ala. Rigo angkana pong Allah Ta'ala na wariki papenya mata lebih egana. Digaga tomule reking papenya mangi saliwan na pakiloran na pong Allah Ta'ala. Nilor mi sukuru kiwi na sabari iro sinin na papedali na makbarake realita. Natu sepada salama rilino salama ri mati insyaallah. Salawanan niya passalam ala salabirana nabita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasari pamasi na niya salamakan minaz zulumati ilan nur. Tama-tama lebih kahadir jamaah safari insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ya kutumah kutana meloki garuna purio pong Allah ta'ala. Melo mana ki. Aga kira-kira pigo na purio ki pung. Ini tuh mata melebih king kadir. Iya narosi di pakutana lupur ya leta mana nasabak melo ki na purio pong Allah ta'ala mesti ipigo isininna na purio we. Na pigo isininna na purio we.
Salasiddi kaidana pong Allah Ta'ala, maka da iru pong Allah Ta'ala, tari angka pangulina, ya ayyuhalladzina amanu, sinin na to matapay. Magi nuli to matapay, nasaba iru pong Allah Ta'ala, rigo purani nuli narengi parenta, supaya angka kit pada pigau isinin na napuelo nasabari nareki garisi pacapuranna, agar rio pamasina pong Allah Ta'ala salama kilino salama akhira insyaallah. Jamaah safari jamaah maghrib insyaallah dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pakutanana milumana kiga mau pa. Milumana ngitawi mau pa degame macilaka. Itu apa ibu sekalian. Degato me macilaka. Milumana mau pa. Angka ilona po ang Allah Ta'ala rilalan na kurangi makadaya. Duribat alaihimuz zillah. Aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Macilaka lupo itawe. Rogi lupo si di rupa tahu. Narekode na makanja asisumpungan na ripong Allah Ta'ala. Dito na makanja asisumpungan na ripada-pada na taulino. Ini Bapak Ibu sekalian, okoniha mancaji persoalan tama-tama lebih ke yang kehadir. Magi nang kataude na may makanja asisumpungan na ripong Allah Ta'ala. Nasaba di na sadar, maka de pong Allah Ta'ala pancajiwi, pong Allah Ta'ala maringi dalle, naniya pong Allah Ta'ala matu non rilisu Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira baja sanga die pole mati-mati ita. Kama kademana kitu kumati ita wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi mini baca ko mati rode. Iko kecelakangi baca gang. Ha? Iko masemangi bene? Ha? Agak kira-kira terjadi. Pak, kau nak baca ki, masa makin nak baca ki lah, bini tak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, padahal sebenarnya itu kalimat adalah kembali menyandarkan diri kepada Allah. Ipa sadar alai masija, maka da sininna sewa-sewa terjadi realita anu polimana ripuangi. Dan pasti ipali suripong Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Jemaah maghrib insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neloraki pada makanja asisumpungan teripong Allah Ta'ala. Otanay ki gare. Kira-kira roko ekatelu ni tuli ka na de kulau mapar papina dita. Ha? Kecewa kiro tasadi. Ya. Ko ekatelu ni tuli ka na de kulau. Bila mo piro muli ka mondrina, maafin na dehe. Apa de tal melolaw. Ha. Magaro kira-kira papinat din na puangi, kumiki mabicara papinat din. Kalima kini yoli sa sosiwannya. Na dehe talao. Magaro kira-kira papinat din na puangi. Nah kada caran na papinat dita ipake maka da iyombo na sangi kapang yeah. Na puang Allah Ta'ala okko ni rumon rupa masina puangi magai nasaba tarina bukara ki laleng yeah. Dina pajaki na paringarangi walaupun ide maromolada kita kalupa yeah. Ini Bapak Ibu sekalian yeah. Cuma memang mawata pak nasaba iro janci pamulata de peneriseng ipa guru mi ne pa maka da iro pele ko tu de patu jadi ang janci teripuangi iya tapi ajan na iro mak janci de na tu sadar pak sadar ki lagi tu mak janci morumo salai de ha tulanu baja na kada insyaallah sesena dapat mau ni nak kada waya merepala ada kasapo. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanya pong Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Onrumelo na mitamana ng atan na makanja.
Naki buarangi syariah oku agamata sebelum ipigo perintah na riasangi sampajang dianjurkan untuk azan. Untuk akhir paperingerang. Itu Bapak Ibu. Iperingerangi lagi tawe belum tentu meringerang. Iperingkelingi lagi tawe belum tentu nang kelinga. Tapi rata-rata je nang kelinga mo tak bangi deh. Ya. Pak matanremo coronge, tanremo manarai, nang kelinga tawe. Tetapi aga Pak, ang kecil di masalah. Magai Pak, nasabak si dimi pangoli, dena si sambu pangoli ya. Pak bang itu ngami mangoli. Ya. Tapi ini mangkelinge bang, dia tu mangoli deh. Dia tu mangoli yang kelinga bawa mi. Magiro pele kunundang itelo botinge sesele bali boleh tanai angka gundangan mo koyano. Me ko galau tu lau. Maka garo ko maya. Tapi bangin tahu ko masigi Hei, manguli ni ita ko masigi tu lau naga. Maka morong. Ya. Oko ni monro kesadarannya Bapak Ibu sekalian. Magai nasaba meloki si pasalama. Meloki si pitang lalam madeceng. Meloki padat lolongan decen na lino docen na akhirat Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi makanya itu Pak, kami ini dari tim Armada Safari sholat berjamaah dari masjid ke masjid atau mengingiring yola. Ya. Kita coba nih garik bayangkan nih Pak. Ini garik mulai lalangi. 10 ni anna tahun ipajok kay safari Pak. Setiap malam Ahad, malam Senin, tasik di masigi. Berarti minggu-minggu Pak. Ya. 10 ni anna tahun. Magampar royola. Ajak na nama kedai melo sale bolana mabela lo mak beri jama Pak. Si depe lagi bolana masigi ret di pajik kedo. Ya. Apalagi makoko Pak Maka galaka teh mak bangun masigi. Maka galaka tu teh mas sumba Pak. Ia meru menjadi masalah. Magala mak bangun, magala mas sumbang tapi makutul lau. Tu cuma gero. Maka dia perisi nama kada aja na sanabita membana masjidan banallahu baitil jannah. Nigi-nigi tau mak bangun masigi yaki buarangi bola ko suruga. Cocok nih Pak. Yaki buarangi bola ko suruga ko sumbangata. Tapi persoalannya iya ro boleh angka goncina. Aga goncina sempajang. Jadi mapa narota sat dikongka tau maki bola risidiaan ruang. Bola pakanjana pada istanai. Ijilo ka bawa mi bola miro tapi dia leki goncina. Menyamar rota sadi. Ijilo ka bawa mi bola miro Tapi dia leki goncing. Pala igoncing, pintu igoncing, kamera igoncing. Jadi agak na kira-kira ero. Mici elo mi Pak. Yang mamelo kanjap. Tapi dia ni hanya menyamangi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ia nama tu mega tahu kebaratang ko seremoni pun. Buah nama ka juga siga sumbang aku ko masigi buah. Ramalan-ramalang. Tariang kasumbang aku. Ya. De ajuma Pak Yarwi tamega makoko pae ye merawattu. Ya, ajuma ramalang. Ajuma ramalang. Aleporeng.
Ang kami cedek melo ku pakanjaki ro ku sumbang pa nomor di sumbang ramalata. Ia tu ko pura ni takak bere tawe tanana tu ramalanga. Wani ramalang apo piga tas sumbang wani alapara piga tas sumbang atau asona pi silangat tu apalan ibu. Naya apo pawitan na silapo pasumbangi ko alaperang ide. Padahal iya janji malapi-lapi ramalan. Dewa teki masumba seorang alaperang ade. Tapi talalung iya rumah seru lebih Malapi sa ko tumasumba tapi iya kode neri sangan ron na masumbang kurang itu lebih na. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makotor madari Pak. Orang malangi. Ita puga jasan atau mateu kaya sumbangannya koy. Tapu. Ya. Untuk almarhumah. Ita pumana gasana. Ya. Dena merigagi tapumana ngasanna pa. Cuma madarri misat di makalalaing. Ya. Mage Pak. 100 sabu bagi 5. 100 sabu bagi 5. Ya. Ia komelo ki pale patung keki. Tomatotana si bawah. Tomatotana atau anak tapale atau daita dan seterusnya. Tapi ya kok keluarga umum, cik dina tetapu akada bau ni sumbang aku untuk sini na tomateku. Nasabak mi kaje to Pak marisiwali. Magi wakada marisiwali Pak. Ya to mina sumbangan nenena ne wasi bola. Ya. Dengan aku Nenena ko si walia dek. Pak dena sian ruang. Napa nenena? Na 2 minewa si bola. Tanay mana ni Garet? Dito takwaro. Iya, artinya begini Pak. Melo mareke pakanjaki ropahange maka dah ia pale ko masumbaki supaya aja gaga talupai Pak Dejen ikan meka jatuh tak kelupa Pak Siwali biningerang apa ia minewa si runtu ia minewa si bola ia minewa si raga-raga nalupai maka dah angka Siwalie nalupai angka Siwalie ia tomi marepe padahal sumbernya sama Pak supaya aja gaga ya ina tu pampai maka daka ya narokapan nangka napakang kayro to acata sesa maka dah ya namala sa cedek nakada ini nemu mamparko ya nakada magame magi nakada yang kanene mu malupai wajar to ngapo aja rokapa manan na nene wede kutu marisiwali. Dengan aku kira-kira pada saat di kumakir nak kadai marisiwali apo ke meka mampargi supaya malasai supaya ningeraka ya kama ko to ruita pahana to siapa ia na malasa-lasa cek de tapanenena nak kemuru-muruki ia na masam-masam cek de nak kadang kasi nene naman padahal nene pa kasi kanja na watuna tu batena jampangi apona alena tamatin ko malase apona alena tamandre asalamandre mi apona mana ka malasay nene na sinajalo-jilo maka nene na lasay boleh ke gijero informasi jero de mohon maaf ya Pak
Padahal ia na aga-aga pamilih pakanjaki manang magay nasaba le gaga punna ule saliwan na po ng Allah Ta'ala. Sinin na sewa-sewa terjadi realita boleh mana rin po ng Allah Ta'ala. Ia na rin nami pakanjaki pahangi. Ipakanjaki asusumpungan ng rin po ng Allah Ta'ala. Magay nasaba ia na rogon cita lolongang ipamasena. Ya. Apa ia jatuh ko din na makanja si sumpungan ng Pak. Aja na je Pak. Aja motor aja na mabelay he yan kami na marilalang tanay kigare to malo biningang kung kamagal licidi ya kung kamagal licidi maga tasa di papina dinge ya ko bene magali ang kanan relena ga iya ko roni magali ang karwas selepole cek demi he Pak. Bali mola de na makanja si supungange na rampe moro ko mara masaray na patik ka nga mo kiro ko masaray magi na de apa de na makanja si sumpungan. Tapi magi pale ya ko masaraki ang kato mabela pole ang kang kato pangka na cede maple ne palalunga beppa ko lisui obesti aga pasabaran akar nasaba makanjai asisumpungannya Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Na modeni launa waritoki magai makanja asisumpungannya. Tapi kodena makanja asisumpungannya na momi loki madoromo to de na pampeki Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama lebih king kehadir. Iya naro aguram malo pomelo ipakanjaki Bapak Ibu. Kehadiran masjid kita ini adalah tempat untuk mengisi hati kita supaya iman kita tambah bagus. Nih apa orang jadi masalah Pak? Nasabak masih ia penapan lisa mega tahu kumapai? Ya kok mau lu? Iya. Tahu siaga wa mau lu ku masih be? Talada ni sadi. Lebih 10 tahun. Namo batai penuh mana tu? Utalusuri waktu tenang. Pak kampung mana gaya nak kedede? Angkat tu boleh balik kampung. Bicara nama koi rupa bire jamak mengeribi Pak bire jamak isai, Pak bije ramak subuh, baik. Sehingga perode. Ina rokapan na paupuangi makada walau anna ahlal qura amanu wattakau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Napa tak bolu-bolu barakai pong Allah Ta'ala. Pole lagi, pole tanai. Narik kepada makanja itapoe. Na apa na jadi masalah Bapak Ibu. Nasabak nasami ilong-ilon na pacaramay tawo yeroba. Nasami ilong-ilon na pacaramay. Puri na po pacaramay labo bawat. Temak bekas. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba nih garik. Kira-kira. Paya dia tema ko kupata pamelo mita wasele silalona. Angka masigi o ko kampon na Pak Junaidi. Nasaba angka watu tari angka hadiah. Kampon na Pak Junaidi telah palopo. Angka pole pao, lomat tarawih. Pole supa. Pairo. Magay, nasa baang hadiah.
Nigi raji mak bereja mak kurma sigi tame daftar umrah. Namo apa kerengan apa noto? Nama sigi bicu biro. Ya musallami. Tapi si sana dia gaga pengumuman nama keadaan dia. Angka mo pakampung mani, mo pakampung ikurato ni. Ya. Di Sidrap pernah juga terjadi, Pak. Di tim Armada Safari rombongan kami, Pak. Setiap masjid yang kita datangi ada undian umrah, ada undian motor, kulkas dan seterusnya, Pak. Namun masih gilo po, Pak, matinda tu saliwa. Iya. Nah sebab sinin na tolong sekat talumpan ni, Pak. Aku Sidrap. Aku penda dompan ni mi. Setiap pirota welo masih gi, Pak, lebih manang kupon. Na payundi malam terakhir. Malam pertama dito pernah panulada. Malam kedua panoni. Malam ketiga apa mini yundi. Wow. Bucak. Yeah. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik, sehingga pecahan melu makutaruro. Sisa nade nagaga undi yang ya. Molek. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang selalu hanya berhitung materi. Padahal ia na anrongi Pak na taru po Allah Ta'ala untuk aga sapai pa masih baraka na po Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Ya, sapai pa masih baraka na po ni. Na ya apa na rumadari tawe na birangi anrolengi non risi pakarawa daripada masigi Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah. Biasa je na po dakata na kada apa je lolong aku masiki. Tuluami bacuku ceng apurasi. Ini Bapak Ibu. Magi nakor nasabak masulangi tepo Ini Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah selanjutnya, melo manang apa mana leba wala masigi kumatay. Minimal makadai pacapuran. Ini Bapak Ibu sekalian. Desa na salah, Pak. Cuma angka bisa di masalah na. Magai nasaba iya mitu na ke apalat tawe na reko tuwe na lala lo masigi. Ya ko mati ni ule. Dia pagaya urun tua kadang kapalana. Beteta nasa di mak baca Quran, mak baca hadis apa. Dia gak ada lele kurun tu mak kada. Nigi gitu ya sempajaku masigi sa suruga. Lolongan ya pala masarula bide, Pak. Iya mana miruntu maka da iya mi mololonga apala masarula binareko. Tuwo ko malala lo masigi. Ini Bapak Ibu sekalian. Magi, Pak, nasaba Allah langata okko ni romonro. Tak bolo-bolo barakai pole ripuangi. Magi, Pak, akka aje tak patamba amala. Akka aje kiri tak palolo dosa. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah ya apa na rumah dari na puatangi tahu. Tapi ko hoya-hoya. Ya. Penuh. Ya. Pak Dandu. Coba nih, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Ini kesadaran umat sekarang. Ya. Nah ya apa na jadi masalah makoko Pak ulangi pemang moromok na labelo-belo mitawi isa na caramai. Dia na pikiri kemadece ngi maka da
Sinin na decengi mu pigau li sumana ri alim. Termasuk bokok-bokok temawarita aga. Maka malai riwatu tu tak niya pak guruang ri keluargai. Nepitat decik keluargai. Ipitat decing anai. Ipitat decik taulinoi pak. Napigau insya Allah Bapak Ibu. Lolonga ki apalang. Na momen ditanai dipigo mati ni Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Jadi itu sang ngimak dak Bapak deto nah kadai di pemacerama. Deto. Yang penting menguli-nguli cek dek muki. Ya. Terbayangkan itu apalan Pak Bangi Pak. Ya. Sinin atau mangkilinganya angka manang apalan oko Pak Bangi. Tatambi apalana ko nang kelingi tahu nalau si masigi. Yeah. Jadi makanya di Pak Bangi atau ngetonga ki bang. Yeah. Tonga ki bang. Tapakan jaki memang ni bate tak bang supaya sadar mana ni pak kampungi. Yeah. Beko carana salah sidina Pak. Iya ko baki atita tapaki bang. Akatata mak banget na sabab meka muli itu mata meka muli atana puangi. Itu Bapak Ibu sekalian. Dek na sekadar Allahu Akbar Allahu Akbar. Dek pakan jaki jolo niata. Akatata tu bang murusik di paperingera waktu sempajang. Yang kedua penguli supaya loy mas sempaja tahu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mega-mega ni Pak Baku tanai agar rumunia ka waktu nemu mak bana kadah bak bawa mak. Iya. Iya. Selak bawa mak. Iya. Tepakan jaki jolo. Iya. Dek tena tu melo ba masampajan na tu pangolo ilahi anta maksudi waridaka matlubi dek Pak. Asalat dece muele pigau Pak. Iya role poloyo lo. Kataku pa madeceng ini mipuranu. Ya, angkalinge Pak donga ku puang termasuk pamatto yatin atau mangkalinge bangi. Nama cening atin atau welo pigau parentana puangi. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah momen ide na lo masigio ko donri bang. Tapi kunang kalingan ni bang itawe na lo mas jenik na lo mas sempajan na mo ko bola na lo ngetoki apalah magi na sebab ini maperingerang. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya tenor kapa tujuan na maki gato mapaktantri manara. Cuma mandari mi mancaji masalah. Tau mabele mang kalingi beli masigi di nang kalingai. Ya. Angka cerita pura kuruntu ya. Ya. Kalau masigi mas sempajang asra pengajian. Tapi sebelum sana pura ni rumah salawat radio ku letu. Tapi ku parkir ko masih boleh sampai na masigi. Nah nang kamu patok kerutu dak dua talu macurita. Jadi makutana Kak. Iya ga masigi na kada iya. Pura ni gejaro bata we nakada. Ini seru nakada pura gejaro bata we tapi pura ni masalawa. Nang kalinga mo masalawa ta we. Nama bali mo aja masigi we. Nang kalinga tayo masalawa tapi din nang kalinga bang. Magi na kwaro. Asa immaturita. Asa immaturita Pak. Dese nang kada pura ni bat tapi pura ni mengaji na radio pura masalawa. Terbayangkan itu saat di kumakon. Dito ganero na sa pangalat ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Tak tutup memetoni paring kalingana. Tak tutup memetoni paring pakitana. Bapak Ibu. Magai. Nasabak. Be. Lupo po unin na coronge. Mana ka din ang kalingay? Yeah.
Ini Bapak Ibu sekalian. Berarti maki guna do cilina, ya, madekelit tapi dia pada ko dinang kalingai. Itu Bapak Ibu sekalian. Makita sama tanah, tapi pada ko dinaki guna Bapak Ibu sekalian. Ya. Kepada itu madari podato Pak. Made talo masigi, beri jama, aga na po nakadai. Ya, anu lagi din nalaw. Ha? Magi rawasan ng kataw de nalaw ni ita. Taulaw de ni itay. De? Besan kataw makaro de? Maaf de talo masigi beri jama nakadai. Ya, anu lagi din nalaw. Nanang kamu aja royanu lau mana kataw de mulau mita. Jadi angka tahu Pak sapa mi podi de na pigau deceng. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini tujuan atau agama Pak, meluki si peringeran supaya aja nama belala da atak kalupangi. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua meluki si Pak Guru. Tanna podo decing irisengi ya kamalakang inatatamba apalata Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, meloki na sabab pak disengengi ipahama decengi ia malakangi karena Allah sehingga malepi-lepi apalan na Bapak Ibu sekalian. Cuma memang angka masalah keduanya. Kegero Pak, nasabak iro tawe madari magai ia melo na pigau ni teh mata lolongi wasele ya kodega ga wasele nita megangi sorobukangi ditamui gare Pak mega tu Pak jama-jama ku suruh tahu jadi ciaulu tiaje tapi angka tahu tiaulu tiaje karena dia memang tominiseng. Itu Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu kesempatan ini lo nikmai tiusi raga-raga ri decengi. Si pitiroa ki lalam madeceng. Si oli-oli ki ri decengi. Nasabari insya Allah. Pak Ibu macawi ramalang. Macawi ramalang. Makanjak ko pemanasangi. Podangi tawe. Tulo pemanasan. Supaya aja tuh masih jak matu cau. Kamakar Pak. Peko carana. Tananape si minggu na cau. Apa dia nak kena panasa tak penambai. Tahu? Cocok mau karo? Napai si minggu cau nih. Apa dia nak kena pemanasan. Tak pernah garusui. Tak pernah gasi. Ya, dari apa aja itu macam jadi persoalan. Apa dapat bani sujadana? Ya, dapat bani sujadana. Dia namelo yonri anrona. Nama dari apa dia nalau? Ipalete sujadana. Oh makokwe. Tapi lebih parah kau Allah parang. Angka lalu tahu Pak nakiringa sujadana dari angka lama terawih. Amiga. Tabe puiman. Wat digaro kira-kira matu panitia maki bawa pengumuman. Maki bawa pengumuman. Hah? Meroca. La ilaha illallah. Iya meroca ki yang paloyo le sujadangi dia apa di sakada kendri le lebah. Napa na lutak mana tahu sapa sujadana. Nah kadahai na waniri olope na lo sujadaku. Kendri le lebah nata na kadai pure sedepe na liri. Sedepe na tiang na dua apu tiang. Ya. Si sana na runtuh sujadana na topoki sujadan lain. Mari mani. Ini Bapak Ibu sekalian. Salai akatai Pak. Melo ki lo sapario na puangi tapi lo mi sapa kara-kara.
Ya to si awasange kanjana si bawa pusut jadam mulau supaya kendri mudapi okoni rumulok pa. Dia pomelo tu dan riolo. Nah dia na lao, tanya le na manterai. Tapi ang kamatoje kanjana cek de pa. Ya roi di rajin-rajinge soro-soro kan jolo aleta palaba ni mon riolo na panengka. Bici ni pacar ramai mato maka ada ambak maneng ngiro ida tu napan na maneng angka tu dan rioloe. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maafin. Artinya sampai masa dingak kalanya rupek kuno acarana nama ruah beri jamaah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ipalaba ini. Ya mana narosa di Pak artinya keprihatinan sebenarnya Pak. Saya sampaikan seperti ini. Bayangkan masjid kita dibangun dengan swadaya umat. Tetapi ternyata banyak umat yang tidak sadar tentang bangunannya. Dia cuma mengakui itu masjidku. Ya, tapi dia nang kana puja. Ya. Na puja sidana birin nami dia na tama ko malappa itaw. Ya. Na tungkalalo mo ko biri batay supaya masih ay lupa masu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ang kasi di waktu pa ya leperengi uparame matupawi maka da kami ko gamitai ya nini na sitang. Narik kupurana mak berisal lupa na. Ya kode pana selesai katoban lari ni. Wow. Dega, detongan nak kedo, apa mito mana ya senini na sita? Detongan anu Pak. Malampe katoba aku, de nak kedo. Ya. Dapo ni pakapo purana na kada. Weh napan na tahap pak berani pak lepo pak usas diri ke kiro kada ka aga pasabaran nak kada pengantaran nang maka kada nigi salai masija dena asa. Ini Bapak Ibu sekalian ini nasetan mage Pak nasaba tetap kina pengaruhi nasaba deceng iro ko tudangi deceng yero ko maringkalinga ki. Deceng itu ko masikiri ki. Na yapo na ron na kesempatan. Ash, aja na yanumwa. Ya, mano tu macaram iro. Supaya aja nakan nasi kumatu. Salebawan. Masalo bawa si matu do cilim. Ini Bapak Ibu sekalian. Intinya semua ini adalah upaya kita sama-sama. Bagaimana mengajak saudara-saudara kita untuk memakmurkan masjid supaya keberkahan hidup kita semua. Yakin 1000 yakin. Kung kita pernah tulong berjama si pakaroroaki si pakamasing-masing ki tu siya dampet-dampengan magay na sabak kesempatan ipacingi dosata na reko puras ki mak berjama tu siya jamakas si puras ki mak berjama tu siya jamakas si na sabak magay nigi tahu Trigau si runtuk na 2 telu na siya katannya 5 na siya dampengang ya maka sinin na dosa na iya roriwa tu siya katannya na makdunu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kata tu mak jama Pak nagotang 5 na namun dia mugotangi maka dami siya katannya ko makdunu ni we nakadah magi magala ada dosa na dito na kuaro. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Mungkin itu Pak, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah, dan kalau ada yang salah, itu adalah kalimat saya selaku manusia biasa, dan semoga kita semua dapat hidayah petunjuk, sehingga insya Allah kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kita selalu berjuang di jalan Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan berupaya menjauhi apa yang dilarangnya Bapak Ibu sekalian.
Saya rasa demikianlah bidang Quran dimuliakan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhil jannah bi syafatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.